Došli u novi video na kanalu i s nama je jedan moj drug. Pozdrav. Ćao, ja sam i Čuroš. Link u opisu klipa, kao i uvijek. Da. Igramo Survival Games. A, što mi buguje. Našao sam chicken file i mač. Ja promašio čest. I to je to, ajde bežmo, gdje si? Ja te pratim, beži, samo nema se okrećeš. Samo beži, jel me pratiš? Pratim tebe, samo beži, trči gdje hoćeš. Samo beži. Evo vam. Ne ode lik. Ulazi unutra. Što mi je zabagovalo nešto. Beži. Samo beži. Ajde. Pratim te. Hoće nešto, nema, beži. Pratim te. Nešto beži. A, zaglavio sam se. Pomoć. Dobre. Ajde, beži, prati me sad ti. Beži. Platera. Da, inače mi smo i u ovome nubovi. Dobro, mi smo u svakoj igri nubovi, samo... Evo, vidite šta sam sad uradio. Ali ja. Ali u vanili nismo. U vanili smo pro. U vanili smo zaista... Jesi? Noobski provi. Da. Da se sad vrtimo u krug. Gdje si? Aj ovako dođi. A ovdje je border. A ja tražim čestove po borderu. Što je ovo? Upa! Supply. Imam veliko, ne. Jel ovdje ima supply drop? Opa, jackpot point. Diamond! Našao sam diamond. Diamond? Evo ti čizmice, gdje si? Evo ti čizmice. Pogledaj ovo. Kako je lijep na ovoj teksturi. Texture pattern. Ajmo. Pa otvaraj čestove. Fishing rod. Otvaraj čestove i vidi šta si promašio. Znam bre. Ne promašio. Evo ti kapi, dobro imaš ti kapicu, evo ti mač. Daj mi svordek. Ja imam ovaj. Ja imam luk, evo ti luk. O, ja imam strele, hvala ti. Mislim, ono, ipak smo možda malo profanci. A ne mogu da otvorim s mačem. Udobio sam diamond, super. Možemo dijamantski mač. Hoćeš ti ili ja? Evo ti. Ali ja nemam štapiće, evo štapiće. Ti snimaš. Možda možemo da iskopamo drvo. Našao sam štapiće. Crafting table. Gdje je crafting table, bre? Ovo nam ja treba. Gdje je crafting table? Ti to? No udario. Nisam dodara nego Frod. Dobro. Imam TNT. A gdje je... Ovaj bre, čuveni fishing rod. Gdje je crafting table, bre? Nemam pojma. Eventualno na... Jest, primetio da nam se nije istrošila hrana i malo. Da, brate, možda ni ne može. A zašto bi nam dali hranu ako ne može? Pa ne biti to random stvari da bi učestvali. To ne biti. Dobro. Ajmo da uđemo vamo, na spawnu sigurno ima. A, brži sam od tebe. Evo ga super. Ja otvaram onaj tamo kod drveta. Prazan ovaj. I ovaj. Znači da je ovdje negdje. Neko. Eno su učestvali, dajmo vidim s strane. Vjerojatno je neko pokupio. Pa mi se vrtimo u krug, ovdje smo bili. Znam nego... Da ima ako ovi čestovi se ne mogu otvoriti. Pa si bi lik, leđa! Ajde, dobro. MLG Pro. Idemo tam. Dođi vamo sad da ti ja pokažem. Je cuki da... Op! Ne beži! Spriječio sam. Brate! Ali jak, tim. Kolji ga!
Kolji ga. Kolji Uzak. ga. Juri ga Uroša, juri ga. Pogoda, ti vidio dakle sam ga pogodio? Pazi, imamo još jednog partnera vamo. Imamo još jednog, beži tamo. Ubi ga, kill ga, Uroš, ajde, pratite, killuj ga. Bravo! Pazi. Imam 2 dijamanta. Ja, ajmo na centar, bre. Da. Idemo na centar. Desi, aha. Centar, hrana nam se ne troši, viš da ne može. Evo, imam nešto za tebe. Daj mi bre. Tako. I ovo, čekaj, ovo. Thank you. Idemo. Ajde. Sad smo isti otprilike. Dobro, ja imam malo bolje pantalone, ali... Isti smo. Eno ga tamo supply crate. Dalje, baš me briga za te glupe častove, ovo ima krompir. Krompir, ako niste znali, krompiri su najbitniji. Ako niste znali, krompiri su najbitniji u Minecraftu. Imam mač, kako ekstra. I ja sam imam diamond imam. Ekstra osjećaj. I vidi kako lepo izgleda. Da, pod ovim texture packom. Ako vas zanima texture pack, ostavit ću u deskripciji. Da, link u deskripciji. Ja nemam strele, dobro. Hoćemo da bežimo sad ili da tražimo i dalje ove supply crate? Ne. Ili idemo da se fajtamo, a? Ja mislim da je ovo jedna od najboljih Proovi koji smo odigrali. Pa jedna. Ok, ajmo, ćemo da se fajtamo, a? Pogledaj nešto nam mogu vratiti. 6 njih je ostalo, 4. Za 60 sekundi počinje deathmatch. To. Evo ga lik! Evo ga, juri ga. Imamo diamond match, ali imam duplo bolje armor. Idemo sad, Izvini. Boostuj me fishing rodom. Ne mogu. Prebrzo si. Ajde. Boost. A ne mogu da te boostujem, prebrzo si, samo da ti juri. Ajde. Boost. Ne mogu da te boostum, ali nema veze, samo on ga juri. Gdje je otišao? Ja ću vamo... Ne, nije vamo. Unutra. Sakrio se negdje. Evo ga nastoje. A koliko je ljudi još? Pa evo 4, 20, ima sad... Opa, znači nas dvoje i još dvoje. Jedan krompira. Evo ga, počinje. Evo ga, deathmatch. Idemo. Gdje si, Uroše? Da si. Preko puta smo tačno, da li je ovo moguće? Da li je moguće smo preko puta? Evo ti se Uroš, ej, iza tebe. Ja, Juri ga, idemo. Uzem maču, daj maču. Hoćemo na njega. Idemo, pa... Trči na njega. Ajde, vidite ljudi zbog malog buga, sad. Vrati ga. A mogu da jedem, dobre. Ne, ostavio mi TNT, puko je. Vidite zbog buga. Ne mogu da stignem, nemoj sam da radiš. O, brate, ovo je cheater, kako? Ljudi, MLG Pro? Ne. Sa 6 metara. Pa brate, da završimo ovdje polako. Ili igram još jedno. Ajde, odigrat ćemo još jednu, ali sad ću da zaustavim klip pa ćemo još jedan sad, da ćeš? Da, pa spoji. To je bilo to što se tiče ovog videa, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!